Dobro utro na site, kadi da ste. Za da uspeš treba samo da si uporen ili nekogaš odavna postojalo jedno malo mesto koje je bilo specifično po dve raboti. Prva ta rabota je što vo centar od na toa malog gradče se naodjela visoka metalna kula. Vtora ta rabota je što site žabi na iz datum se koja godina se sobirale i se nadprevaruvale koja najbrzo ke uspeje da se kači na vrvot na ta kula. Jedna godina bilo mnogo žeško, pa koga žabite trgnale da se iskačuvat, građanite se poglasno počnale da komentiraat. Vozduho te pretopol, metalo te vžešten, žabite se mali, nema šansi da stigna do vrvot. Kako žabite počnale da čustuvaat umor, toliko poglasno gi slušale komentarite i se otkažuvale. Na kraj samo jedna žaba stignala do vrvot. No gumina misla deka žabata što stignala do vrvot bila najuporna, no istinata je deka ta bila gluva. Voopšto ne čula što se zboruva okolo neja. Može bi nekogaš i nije treba da bideme gluvi na dobronamernite komentari, ako sakame da uspejeme vo toa što go imame zamisleno. Dokolku veke neste, zasledete go ovoj YouTube kanal so pritiskanje na kopčeto subscribe. Тоа ќе ви одземе неколку секунди, а за нас ќе значи многу со знанието дека утринските приказни ви се допаѓаат. Ви посакувам прекрасен ден.